porazgovarati sa zapovjednikom ovdje obrane Žepča sa gospodinom Miljkom Jakovljevićem. Možete nam reći kako je bilo u početku napada muslimanskih ekstremista koji se jako pripremali za ove akcije ovdje? Slušajte, pomalo je smiješno. Na samom početku sam ja sa grupicom od 10-ak ljudi krenuo odavde sa Žepačkog, sa skretanja u Žepče na čišćenje grada i s 30 momaka sam očistio grad do samog Doma kulture. Tako. Išlo je, poslije nam se pridružila bojna Andrija Tadić i izašli su iz doma momci od Albanca. A možete mi reći koliko se vidim da si imali se jako puno ovih zarobljenih, što beretki, što snajperista i evo, svi mogući drugi profesija ovih njihovih snaga muslimanskih? Ovi momci koji su radili tu akciju, znali su raditi svoj posao i onda nisu morali niti ubijati, znali su i opkoliti otići žive i tako izvući žive. Recite za ovo kad si vidim da se sinoć preko 100 išli sinoć uhvata, nema puno baš Žepčaka. Da, sinoć je to pomalo ispalo smiješno. Ja i dvojica mojih momaka iz Bojne išli smo u čišćenje gore do Nove Trgovine i slučajno smo se našli, izletili smo iza ćoška i oni su se pokušavali izvući i naletili smo na njih 105, točno 105 ljudi je bilo, uglavnom bilo je tu domaći Žepčana i Željeznog polja, Ozimčana i tako. I kad smo se našli jedni na drugim, onako puška mi je bila normalno okrenuta prema njima i rekao sam da ste puške, onda svima su im poishodile puške, svim tim ljudima koji, od armije koji su bili tu. Jesu oni znali za tebe ovdje? Da ste vi ovdje glavni? Oni su znali mene od ranije dok sam vodio bojnu, dok smo bili, dok smo se tukli sa četnicima, znali su da su to spremni momci kojim bi svako pozavio kao vojnicima. Recite mi, a koliko je bilo ovih snajperista? Bilo je jako puno. Oni imaju najprljaviji posao, ne? Da, posao snajperiste je hladnokrvno ubijstvo, znači ne daje neprijatelju nikakvu šansu. Bilo je jako puno, uglavnom svi moji momci su koji su smrtno stradali i koji su ranjeni bili su pogođeni snajperskim hicima. A možete li reći koliko vam je momaka poginulo i ranjeni? A u ovoj akciji čišćenju Žepča poginula su moja 4 momka koje sam ja vodio. Jedan momak iz Bojne, 2 momka iz Bojne, jedan Komušanac i jedan iz protivverzanskog voda Albančevo. I imali smo 15-ak ranjenih momaka sve skupa. A kako su ovi ranjenici? Čuo sam da nisu dugo bili u bolnici. Da su pobjegli. Smiješno je to su sve mladi momci, željni borbe. Ja mislim da su oni u ovom ratu, da su to pravi vojnici kojim bi pozadila bilo koja armija. Otišli su bilo i izbušeni nogu, ruku, otišli su samo na previjanje i odmah su se vratili, pridružili se ovim prijateljima koji su se tukli dalje u čaršiji. A šta vi mislite, su muslimani ovo smišljeno radili, a drugčije su ipak pokušavali se prikazati kao prijatelji Hrvata i tako, čak su i u Bojnoj bili u početku samome para muslimana i to? Slušajte, cijelo vrijeme ja sam znao da će doći do sukoba, jer u posljednja 2 mjeseca sam to najviše osjetio, da je taj njihov islamski da je došlo do buđenja tog islamskog nacionalizma i cijelo vrijeme se to potenciralo tu, narcisi, njegovi ljudi, te zebe koji su danas pobjegli. A gdje je narcis, može se reći? Pa vjerojatno je negdje pobjeglo, sakrio se, nismo ga još uvatili, ako nije uprek, ako je tamo, pašće nam u ruke sigurno, ako ne pobjegne za Zenicu ili negdje drugdje. I šta vaše su procjene da ovdje sigurno neće niko iseljati Hrvata odavde?
Ja mislim s ovakvim momcima kakvi su ovdje u gradu bili, ovi Merijevi momci, Albančevi momci i Bojna, da to treba puno snaga da bi istjerali odavde. Znate, se vi apsolutno zadovoljni s akcijom? A momci su perfektni i ja sam zadovoljan potpuno. Onda, gospodine Mirko, puno sreće i još više uspjeha. Čuvajte se i sretno. Bog. Bog, hvala.